Uyabingelelwa mlaleli ngegama lenkosi yethu uJesu. Isihloko sendaba sithi sona uJesu insika yevangeli. uJesu insika yevangeli. Ngifunda encwadini kaSambulo ngo-14 ivesi ngu-6 sisiya ku-12. Ngase ngibona enye ingilosi indiza emkhathini. Ile vangeli laphakade ukulichumayela kwabakhileyo emhlabeni. La kuso sonke isizwe lomhlobo lolimi labantu. Isithi ngelizwi elikhulu, mesabeni uNkulunkulu, limuphe udumo, ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Njalo limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Yasilandela enye ingilosi isithi, iwile iBhabhiloni, umuzi omkhulu, ngoba unathise izizwe zonke okwewayini lolaka lokufeba kwalo. Le ngilosi yesithathu yazilandela isithi ngelizwi elikhulu, uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, njalo amukele uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe. Laye uzanatha okwewayini lolaka lukaNkulunkulu elithululelwe enkezweni yolaka lwakhe, lingaxutshaniswanga, njalo uzahlutshwa kakhulu ngomlilo lesolufa phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kwewundlu. Le ntuthu yokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube phakade, njalo kabala kuphumula ubusuku lemini laba abakhonza isilo lomfanekiso waso. Njalo uba ekhona owemukela uphawu lwebizo laso, verse 12, nanku ukubekezela kwabangcwele, nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu labalokukholwa kukaJesu. uThixo sengathi angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe kasikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sesingena ezwini lakho khathesi, sinxusa umoya oyingcwele, utitshala omkhulu lomfundisi omkhulu, asithungamele, ukhulume lathi, uveze indaba yevangeli ngokucacileyo ukuze sisindiswe. Sinikela konke esandleni sakho, ngoJesu siyakhuleka, amen. Indikimba yencwadi kaSambulo ilezigaba ezimbili. Isigaba sakuqala sithi sona uJesu uyeza masinyane. Incwadi kaSambulo incwadi eqakathekileyo kakhulu, ngoba incwadi eveza ukubana ukuhlupheka kwethu emhlabeni kuzadlula. Imikhuhlane, izimfa, ukuhlupheka, izinswelo, lakho konke ongakubalisa kuyadlula, ngoba uJesu uyeza masinyane. Masinyane inkosi yamakhosi izadabula isibhakabhaka ize izosikhulula phakathi kwezinhlupheko esiphakathi kwazo. Ithemba likhona sihloko sami esithandekayo. Nxa ufunda incwadi kaSambulo iyakutshela ukubana uJesu useseduze. Izibonakaliso ziyaveza ngokugcweleyo ukubana ukuza kwakhe sokusondele. Inkululeko yethu isiseduzane. Okwesibili okuvezwa incwadi kaSambulo yikuba uJesu ulathi izikhathi zonke. Phakathi kwezinhlupheko, phakathi kwezimfa, phakathi kwemikhuhlane engazake ibe khona selokhe kwadabuka umhlaba, uSambulo uyaveza ukubana uJesu ulathi izikhathi zonke. Uma lathi phakathi kwezinhlupheko uyasiqinisa, uyasinika amandla okubambelela kuThixo. Incwadi kaSambulo incwadi eyabhalwa ngezikhathi zobunzima, ngesikhathi abantu bebulawa, behlukuluzwa ngenxa yokholo lwabo. uThixo wayibhala ukubana isiduduze, isinike ithemba laloba siphakathi kwezinhlupheko. Ngakho le incwadi nxa siphakathi kobunzima kumele siyifunde, sigxile kuyo, ngoba iyasinika ithemba ukubana uJesu uyeza masinyane. Iyasinika ithemba ukubana uJesu ulathi izikhathi zonke. Nxa siqhubekela phambili, Sambulo ngu-14 ivesi ngu-6 usiya ku-12, iBhayibhili iveza indaba yevangeli. iBhayibhili iyaveza ukubana uThixo engakaphethi imbali yomhlaba, isikhathi sokuhlukuluzwa kwabangcwele singakafiki, uThixo uthumele isixwayiso esokuxwayisa umhlaba wonke, isixwayiso sokugcina, isixwayiso sokuphetha imbali yomhlaba. Uthumele udaba olukhethekileyo, udaba lwengilosi ezintathu. Lolu ludaba lunye, kodwa lulezigaba ezintathu. Yilo udaba olubizwa kuthiwa liqiniso lakulesi sikhathi. Nxa ufunda
kusambulo 6 lo 7 iBhayibheli iyaveza ukubana udaba lolu lumenyezela ngezwi elikhulu kusitsho ukubana bonke abantu emhlabeni kumele baluzwe lolu daba, indimi zonke kumele ziluzwe, imihlobo yonke lamazwe wonke kumele aluzwe lolu daba. Njalo ingilosi ezihamba lolu daba zivezwa zindiza emkhathini kusitsho ukubana lolu daba kumele lufakazwe ngesiqubu esikhulu ngoba uza kukaJesu sokusondele. Ingilosi lezi ezihamba lolu daba zimelele abantu ngoba eBhayibhelini ingilosi imelele isithunywa, zimelele abantu bakaNkulunkulu abazasakaza lolu daba, abantu bakaNkulunkulu asebeyamukele lolu daba belusakaza kwabanye ukuze sisindiswe siye ekhaya ezulwini. Ngezinye indlela wena lami sihlobo sami esithandekayo silomlando wokusakaza lolu daba kubantu bonke bakaThixo ukuze basindiswe. Now iBhayibheli iyaveza futhi ukubana kulevangeli laphakade yilo okumele lithunyayelwe, ivangeli laphakade. Igama leli elokuthi ivangeli kumbe gospel ngesilungu ligama elalisetshenziswa empini, ligama elebolekwa empini. Litshoni igama elokuthi ivangeli? Litsho indaba ezimnandi ezazimenyezelwa izithunywa ezivela empini, zazimemezela ukunqoba kwebutho. So nxa zazimemezela ukunqoba kwebutho, isimemezelo sabo esokunqoba zindaba ezinhle, zindaba ezimnandi, yikho okuthiwa livangeli. So ivangeli kuyini eBhayibhelini? Ivangeli yisimemezelo esokunqoba kukaJesu esiphambanweni. uJesu sihlobo sami esithandekayo ngo-AD 31 wayekhona lapha emhlabeni. NgeFriday ngo-3 o'clock walenga emthini waseCalvary ukuze anqobe isono, ukuze anqobe uSathane. Yikho nxa ungabala iBhayibheli kuJohane chapter 19 iverse 30 uJesu kuthiwa esenathe ivinika wamemezela wathi kuphelile. iBhayibheli esikhiwa ithi yona it is finished, amanye athi yona paid in full. Ngezinye indlela wayememezela esithi ukubana usenqobile. Igama leli lithi lona kuphelile leli lalisetshenziswa endaweni ezinenginengi ngensuku zokulotshwa kweBhayibheli. Okwakuqala leli gama laliveza ibutho elinqobileyo. Ibutho lasithi nxa lisilwa lesitha salo, kungafika esigabeni sokuthi selikhulele isitha, lalinyathela isitha entanyeni. Nxa selinyathele isitha entanyeni bese limemezela lithi ngikuqedile, kuphelile ngawe. Sihlobo zami ezithandekayo, uJesu esifa eCalvary ngo-1831 wamemezela kuSathane wathi, Sathane ngikuqedile, kuphelile ngawe, umbuso wakho sudilikile ngoba senginqobile ukufa. Nxa ufunda iBhayibheli kumaHebheru chapter 6 verse 20 iBhayibheli yasitshela ukuthi uJesu ungumanduleli wethu, ungenile kuthempeli lasezulwini ukubana asimele. Nxa ufunda ngomuntu okuthiwa ngumanduleli lo ngensuku zeBhayibheli kwakusiba lebutho esingalifanisa lokhomanda namhlanje. Leli butho yile lalithungamela impi. Nxa amasotsha ayelandela ngemva kwalo, ibutho lalifika lithi manini madoda ngiqale ngingene kukhempu yesitha. Nxa umanduleli ngangena kukhempu yesitha wayehambe siyahlola angabona ukuthi impi inzima kwenye indawo, wayehamba lapho kunzima khona ayekulwa lesitha, lapho kunzima khona anqobe isitha. Nxa enganqoba lapho kunzima khona wayephenduka atshele amabutho akathi madoda sengiqedile lapho kunzima khona, hambanini liyeqedisa lina. Ngezinye indlela sihlobo sami esithandekayo, nxa iBhayibheli sithi uJesu ngumanduleli wethu ithi wasinqobela esiphambanweni. Wanqobani uJesu? Wanqoba isitha esikhulu esinguSathane, wamqeda uSathane emthini waseCalvary. uJesu wanqobani? Phela uJesu esifa esiphambanweni wafa ukufa kwesibili, ukufa okuzabhujwa izoni sezibhujiswa eqhibini lomlilo. Wafa lokho kufa uJesu, wavuka ekufeni kwesibili, wanqoba isitha sabantu esikhulu, ukufa kwesibili wakunqoba uJesu. Yiki iBhayibheli sithi yona livangeli, zindaba ezimnandi ezokunqoba kukaJesu. uJesu unqobile zihlobo ezithandekayo, ukufa kwesibili kunqobile, izinhlupho zethu zonke uzinqobile, imikhuhlane uyinqobile, libutho elinqobileyo, umkhonomi unqobile. Ungesabi sihlobo sami esithandekayo, sikhuluma ngendoda engazi ukunqotshwa, indoda elwa izimpi inqoba kuphela. Yikho simemezela ivangeli, indaba ezimnandi ezokunqoba kukaJesu. Nxa ufunda uGenesis chapter
chapter 3 ivesi 15 iBhayibheli iyakhuluma ukubana inzalo yowesifazana izachoboza ikhanda lenyoka, inyoka enguSathane. Kusithi ukubana uJesu nguye ozadiliza uSathane, nguye ozanqoba ukufa, kodwa uSathane uzahluzula isithende. Nxa uyibala indaba sihlobo zami esithandekayo, ikhanda yilo injini yomuntu, kodwa uJesu siyatshela ukubana uzanqoba uSathane amchoboze ikhanda, kodwa uSathane uyapho kuhluzula isithende kuphela. Ngezinye indlela uSathane kafiki emandleni nxa umqathanisa loJesu. uJesu waqeda ngoSathane emthini waseCalvary. Laloba singangena phakathi kwezinhlupheko, laloba singangena phakathi kwemikhuhlane, laloba ungafa namhlanje sihlobo sami esithandekayo, ungesabi ngoba uJesu unqobile. Lukhona usuku lovuko, yilo ivangeli elithunyayelwayo. Ngensuku zeBhayibheli njalo igama lelo ukuthi kuphelile leli lalisetshenziswa nxa ukhulunywa ngesikwelede esibhadelweyo. Ngensuku zeBhayibheli abantu babesenza izithembiso ezokubhadala okubizwa kuthiwa ngesilungu ngama-promissory notes. Lapho umuntu ayethembisa khona ubana isikwelede lesi ngizasibhadala ngelanga elithile, then nxa isikhathi sakhona singafika leyo obhadalayo nxa esebhadele wayethatha ipheni abhale across icheck yakhona, abhale athi yena paid in full, kubhadelwe ngokugcweleyo. So uJesu esifa esiphambanweni izihlobo zami esithandekayo wamemezela wathi kuphelile, esithi ukubana intengo yokusindiswa kwethu ibhadelwe ngokugcweleyo, kasisela sikwelede, sinqobile izihlobo zami esithandekayo, isoni sithethelelwe ngoba uJesu ubhadele intengo yokusindiswa kwethu esiphambanweni. Sihlobo zami esithandekayo, igama leli lithi paid in full njalo lalisebenza ngensuku zeBhayibheli, lalisebenza emuntwini owayebotshiwe esejele. Nxa umuntu wayesithi ngabotshwe esejele, babemfaka ku-prison cell yakhe kumbe lapho ayebotshe ejeziswa ekhona, babethatha iphepha elibhalwe wonke amacala alowo muntu balinamathisele kuseli yakhe ejele. Then kwakufika isigaba esokuthi lowo muntu akhululwe. Nxa engakhululwa, iphepha leliyana elilamacala akhe lalithathwa libhalwe sokuphelile, sokuphelile. So uJesu esifa esiphambanweni izihlobo zami esithandekayo, zonke izoni ezikholwayo emagameni azo kwabhalwa sekuphelile ngoba izono sezixolelwe. Sihlobo zami esithandekayo, uJesu wanqoba. Siphethe indaba yevangeli ukumemezela ukunqoba kukaJesu, wanqoba esiphambanweni. Yiki iBhayibheli sithi uJesu liwundlu likaThixo elahlatshwayo umhlaba ongakadatshulwa. uThixo wenza isithembiso, wasungula icebo losindiso umhlaba ongakadatshulwa. uJesu wasebhadala intengo yakhona esiphambanweni, kwabhalwa paid in full. Sihlobo zami esithandekayo, isoni sikhululiwe, sikhitshiwe ejele yesono, kwabhalwa sekuphelile. Phela bangasibuza abasibuzayo sihlobo zami esithandekayo, isibotshwa sasithi nxa sesihamba sesikhululiwe ejele, babuza abantu bathi, khathi ndoda wena kade ubotshiwe, indaba suphumile ejele? Isibotshwa sasikhipha incwadi leyana eyayibhala amacala aso, singayikhupha so, kodwa yayingasafanani incwadi yakhona, yayisibhalwe across kuphelile, paid in full. Isibotshwa kasisela cala, sesikhululekile. Isoni esikholwa kuJesu kasisela cala, sesikhululiwe ngoba intengo yosindiso ibhadelwe ngokugcweleyo. Phela bangasibuza abantu ukuthi kungenxa yani lilokuthula, ngenxa yani likhululekile kangaka, umhlaba ugcwele izinsizi, ngenxa yani lokuthula phakathi komkhono onzima kangaka, ngenxa yani lokuthula kule mkhuhlane emhlabeni, ngenxa yani lokuthula kulezimfa emhlabeni, ngenxa yani lokuthula emhlabeni onzima kangaka. Sibakhomba eCalvary isihlobo esithandekayo, ngoba uJesu wahlawula intengo yokusindiswa kwethu, paid in full. Isoni sithethelelwe, silokuthula phakathi kwemikhuhlane, silokuthula phakathi kwezimfa ngoba uJesu ubhadele intengo yokusindiswa kwethu. Sihlobo sami esithandekayo, ungesabi, uJesu ubhadele. Ungesabi imikhuhlane, ungesabi ukufa, ungesabi umkhonomi, uJesu ubhadele ukusindiswa kwethu. Sihlobo esithandekayo, kuqinisekile ngoba uJesu wabhadala. Nxa uqhubeka ngendaba uzathola ukuthi udaba lolo lwengilosi ezintathu lolo lukhuluma ngoJesu sihlobo esithandekayo, ngoba uJesu nguye oyenza ukuthi isigaba sakuqala sevangeli siphumelele, nguye oyenza ukuthi isigaba sesibili sevangeli siphumelele, wenza ukuthi isigaba sesithathu sevangeli siphumelele. uJesu sihlobo esithandekayo, ngezindlela usindiso luqala
luqala ngoJesu, luqhubeke ngoJesu, luphethe ngoJesu size sibe phakade loJesu. Yiki iBhayibheli imemezela ivangeli elaphakade. iBhayibheli yasitshela kuvesi ngu7 ubana kumele simesabe uJehova, simhloniphe sihlobe sithandekayo ngezizathu ezimbili. Simesabe simhloniphe ngoba ungumdali, wadala izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Kumele simkhonze nguye yedwa okumele akhonzwe, hathi abantu, hathi izidalwa sihlobe sami sithandekayo. Ukukhonza uJesu njalo njengomdali wethu kuyasikhuthaza ukubana sigcine usuku lweSabatha, ngoba iSabatha liyisikhumbuzo esokubana uThixo wadala izulu lomhlaba ngensuku eziyisikhombisa waphumula, ngensuku eziyisithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa sihlobe sithandekayo. Ngakho kumele sicelebrate indalo kaJehova ngamaSabatha wonke. Kumele sithakazelele indalo kaThixo ngamaSabatha wonke sikhonza uJehova. iBhayibheli lithi mesabeni uThixo ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Isikhathi sokwahlulela sesifikile sihlobo sami esithandekayo. Ukwahlulela lokhu kukhulunywa iBhayibheli lapha yikwahlulela ngokuhlolisisa okubizwa kuthiwa i-investigative judgment ngesilungu. Lapho uJehova uyabehlola abantu abazithi bangamaKristu ekhangela ukubana laba bantu kambe baqinisile yini ngokuthi bayangikhonza, kambe bafanele yini ukubana bangene embusweni wezulu. Ukwahlulela lokho kokuhlolisisa investigative judgment kwaqala ngo1844 nxa ufunda uDaniel chapter 8 iverse 14. Lokhu kwahlulela lokho okwaqala ngo1844 ngokwamaKristu kuphela. Nxa ufunda lami iFirst Peter 4 iverse 17 iBhayibheli lithi sesifikile isikhathi esokuba ukwahlulela kuqale endlini kaThixo. Nxa kuqala ngathi pho kuzakwenzakalani kulabo abangesabiyo inkosi? So ukwahlulela lokhu sihlobo sami esithandekayo yikwahlulela kwabantu abazithi bangamaKristu, abantu abazithi bona babiza igama likaJesu. uThixo uyabehlola izimilo zabo ukubana lokho abakukhulumayo, lokho abathi bayakukholwa yini ngeqiniso. Ababi uThixo uzabahlulela ekucineni ngokubabhubhisa echibini lomlilo. Khathesi ingilosi ziyaloba izenzo ezenziwa ngabantu ababi belindele usuku lokwahlulela kwabo ekuphetheni kwembali. Ngo1844 uJesu waqalisa ukwahlulela sihlobo esithandekayo. Esahlulela abantu waqalisa ngabantu abafa bezithi bangamaKristu. Kwakhangelwa ama-records abo. Umsebenzi lo lokuqhubeka lamhlanje uzaqhubeka kuze kufike isikhathi uJesu azavala khona umusa. Uzaqhubeka uze udlulele kwabaphila. Ungabona usudlulela kwabaphilayo masinyane nje umusa uyabe usuza kuvalwa. uJesu uyabe sesondele sihlobo sami esithandekayo. Ukuza kukaJesu kuseduze kakhulu ukwedlula indlela ocabanga ngayo. Nxa ufunda sihlobo esithandekayo siya phambili, nxa uJesu esahlulela laba abantu lapha wahlulela njani? Okwenzakalayo nanku la, nxa uJesu senza i-investigative judgment, abantu bonke abakhetha uJesu bemamukela njengenkosi lomsindisi, amagama abo ayalotshwa encwadini yokuphila. Nxa amagama abo eselotshwe encwadini yokuphila, nxa bephila impilo zabo emhlabeni, nxa ngiphila emhlabeni, ingilosi iyaloba phansi izenzo zami engizenzayo. Nxa ngingafika lapho engifa khona, irekhodi yempilo yami iyavalwa. Nxa irekhodi yempilo yami isivaliwe, ibizo lami liyadlula phambi kwemthethwandaba wezulu. Sokukhangela ukuthi umuntu lo wamukela uJesu, igama lakhe lalotshwa encwadini yokuphila, kodwa esiyakufa kakula yini izono azenzayo wayala ukuzivuma waze wafa elokhe elazo. Kuhlolwe izingwalo, kuhlolwe impilo yomuntu. Nxa impilo ingahlolwa kutholakale ukuthi kulezono umuntu afe zingathethelelwanga, igama lakhe liyasuswa encwadini yokuphila. Lo muntu uyabe selindele ukuvuka kokulahlwa, uyabe selindele ukuvuka kokubhujiswa emlilweni. Nxa igama lingahlolwa, nxa ibizo lomuntu lingahlolwa, kutholakala ukuthi umuntu lowo ufe engela sono, izono zakhe zonke zithethelelwe. Igama lakhe liyagcinwa encwadini yokuphila. Uyabe selindele usuku lwavuko ukubana ayengena ezulwini, ukubana ayengena emasangweni angcwele. Yiyo indlela uThixo ahlulela ngayo abantu. Kambe elakho igama mhla liyadlula phambi komthethwandaba wezulu, kuza kuma njani isihlobo sami esithandekayo? Kulezi ngwalo uThixo azisebenzisayo nxa esahlulela abantu
ugwalo lwakuqala lubizwa kuthiwa incwadi yokuphila. Incwadi yokuphila, funda uSamuel 21 ivesi 27, ithi yona abazangena ekhaya ezulwini yilabo abalamagama abo alotshwe encwadini yokuphila. Kambe lakho igama lilotshiwe na encwadini yokuphila? Sihlobo sami esithandekayo, khetha uJesu ulobise igama lakho encwadini yokuphila. Ibhuku lesibili, incwadi yesikhumbuzo, Malaki 3 ivesi 16, incwadi yesikhumbuzo, kulapho uJehova aloba khona izenzo ezinhle ezenziwa ngabantwana bakhe, zonke izenzo. Sihlobo sami esithandekayo, ungenza okulungileyo abantu bakweyise, abantu bakuhleke, ungathembeka kuThixo abantu bakuhleke, ungasakaza ivangeli abantu bakuhleke, ungamela ukulunga abantu bakuchothoze bakuhleke, kodwa ungadani, ungaphelelwa ngamandla, qhubeka ngoba kuyalotshwa encwadini yesikhumbuzo. uThixo uza kunika umvuzo wakho ngesikhathi esifaneleyo. Malibongwe igama lenkosi. Incwadi yesithathu oyithola kuMateyu chapter 12 ivesi 36 lo 37, incwadi okulotshwa khona izono zabantu, lapho uJehova lokuba khona zonke izinto lalezo ezenziwe emnyameni abanye abantu bengaboni. Uyaloba uJehova khona ngalesi hlobo sami esithandekayo, kuyalotshwa encwadini yezono konke okwenzayo, laloba abanye abantu bengaboni, laloba kusebusuku, laloba kusemnyameni, lokunye esikucabangayo okubi, esikucabangayo ukuba abantu bengabi kwazi, uJehova uyakwazi. Sihlobo sami esithandekayo, kuqakathekile ukuthi unikele impilo yakho kuJehova, kuqakathekile ukuthi ubalekele isono, usindiswe ngoba uJesu unqobile emthini waseCalvary. Sihlobo sami esithandekayo, nxa uJehova esahlulela abantu, iBhayibheli yasitshela kuJakobe 2 ivesi 12, ithi yona ziphatheni njengabantu abazakwahlulelwa ngomlayo wenkululeko. Uyiwuphi umlayo wenkululeko? uJesu nxa esahlulela abantu, sihlobo sami esithandekayo, usebenzisa imithetho elitshumi, 10 commandments. Yiwo isilinganiso esokuthi abantu benze intando kaThixo yini kumbe hatshi. Kodwa lalela lapha sihlobo sami, iBhayibheli yasitshela futhi ukubana uJehova esahlulela njalo abantu. Nxa ubala uRoma 3 ivesi 10, iBhayibheli ithi yona kakho olungileyo, kakho ngitsho loyedwa zwi. uRoma 3 ivesi 23 ithi yona ngoba bonke bonile basilela enkazimulweni kaThixo. Ngezindlela sonke emhlabeni sizoni, sihlobo sami esithandekayo, ekwahlulelweni kakho umuntu ongaphumelela ngemisebenzi yakhe, kakho umuntu ongaphumelela ngokulunga kwakhe, ngoba kakho umuntu olungileyo. Ngezinye indlela ingilosi yakuqala imemezela ukubana umuntu munye ngamunye ophila emhlabeni kufanele akhalele igazi likaJesu, kufanele akhethe uJesu, kufanele amukele uJesu, ngoba ungamukela uJesu, sihlobo sami esithandekayo, igazi lakhe liyavala izoni. Ungamukela uJesu, uyakwembathisa ngokulunga kwakhe. Nxa igama lakho selidlula ekwahlulelweni, izono zakho zihlawulelwe ngegazi likaJesu, izono zakho sihlobo esithandekayo zithethelelwe ngenxa kaJesu. So ukuthi uphumelele ekwahlulelweni kakuphunyelelwa ngemisebenzi, kodwa kuphunyelelwa ngomusa, ngokukholwa kuJesu Kristu. So ingilosi yakuqala imemezela ivangeli elokuthi umuntu usindiswa ngomusa, ngokukholwa uJesu Kristu. Iyo indlela esingaphumelela ngayo ekwahlulelweni, kakho ongaphumelela ngemisebenzi yakhe. Nxa igama lalabo abaloJesu lidlula ekwahlulelweni, emagameni abo kuyabe kubhalwe paid in full, kuphelile, izono zakho zithethelelwe, ngakho uzadlula ekwahlulelweni, uyaphumelela ekwahlulelweni. Sihlobo sami esithandekayo, indaba esemhlabeni, indaba ekhona, indaba yethemba ivangeli, sihlobo esithandekayo, lithi lona kholwa kuJesu uze uphumelele ekwahlulelweni, uze igama lakho lipase kujudgment kaJehova. Kumele ukholwe kuJesu, umamukele njengenkosi lomsindisi wempilo yakho. So ingilosi yakuqala imemezela ivangeli elibizwa kuthiwa lusindiso ngomusa, ngokukholwa kuJesu. Ithi yona kumele ukholwe kuJesu. Ungakholwa kuJesu uzaphumelela ekwahluleleni. So ukunqoba kukaJesu akwenza eCalvary yikho kwenza siphumelele ekwahluleleni. Yikho sithi thina uJesu yinsika yevangeli. So udaba lwakuqala luveza ukubana uJesu yinsika yevangeli. Ingilosi yesibili nxa ubala
Kuvesi 8 ithi yona liwile iBhabhiloni elidakise izizwe ngewayini lobufebe balo. Kuyini iBhabhiloni sihlobo sami esithandekayo? iBhabhiloni yasungulwa ngundoda okuthiwa nguNimrod. Nxa ubala ngayo Genesis chapter 10 ivesi 8 usiya ku12. Idolobha lelo okuthiwa iBhabhiloni uNimrod walisungula efuna ukuphikisana loJehova. Lali idolobha elokuhlamukela uJehova, icapital city ihlamukela uJehova. Amakhosi eBhabhiloni, ababusa eBhabhiloni babesetshenziswa ngamadimoni ukufeza amacebo kaSathane. Igama lona ngokwalo ngolimi lwabo leBhabhiloni lithi lona Bhabhu ilu, kusitsho ukuthi amasango abonkulunkulu. Ngezindlela abantu beBhabhiloni babekholwa ukuthi amakhosi abo athunganyelwa ngonkulunkulu babo bezithombe ababebakhonza. Ungafunda kuIsaiah 14 ivesi 3 usiya ku20 iyasivezela ubana inkosi yeBhabhiloni ingilosi eyawa ezulwini uSathane uqobo lwakhe. So iBhabhiloni umbusi wayo nguSathane isihlobo sami esithandekayo. Nxa ufunda uPetro uqala ngo5 ivesi 13 uPetro wakhuluma ngebandla likaThixo eliseBhabhiloni. Ngaleso sikhathi wayekhuluma ngeRoman Kingdom ngoba iRoman Kingdom yiyo eyayifeza amacebo kaSathane ngaleso sikhathi. Yikho wathi iRoman Kingdom yiBhabhiloni. Wayesebenzisa igama elithi Bhabhiloni ukufanekisa umbuso ophikisana noThixo. So iBhabhiloni ngumbuso ophikisana loThixo kumbe inhlanganiso ephikisana loThixo. iBhayibheli iBhabhiloni liwile indaba, iBhabhiloni libandla kumbe inhlanganiso ewileyo ngenxa yokwenza izono, inhlanganiso ewileyo ngoba iyalile ukwamukela iqiniso elivela kuJehova. Zonke izinhlanganiso ezala iqiniso elivela kuJehova iBhayibheli zibala ukuthi liwile iBhabhiloni. Sihlobo sami esithandekayo, ingilosi yesibili ithini kanti? Ithi kufanele siphume eBhabhiloni, kufanele siphume emfundisweni zamanga ezingeyamanga eBhayibhelini, kufanele uphume emfundisweni engeyamanga eBhayibhelini, kufanele uphume esonweni ulandele uJehova, uhlangane labantu bakaJehova abalandela iBhayibheli ngeqiniso. Akuyi ngokuthi uzibani ufundisani, akuyi ngokuthi uzibani uthini, kodwa kuya ngokuthi iBhayibheli ithini. Sihlobo esithandekayo, nxa kuseBhayibhelini kufanele ulalele, nxa ungeke eBhayibhelini kufanele wehlukane lakho. Ingilosi yesibili iyamemezela ubana siphume esonweni, siphume enkulumweni zeBhabhiloni, siphume ekugqokeni njengabantu beBhabhiloni. Phuma ekwenzeni njengabantu beBhabhiloni, uchiye izenzo zeBhabhiloni, uchiye indlela yokudla engekhoyo eBhayibhelini, uchiye ukubona izinto zeBhabhiloni, uchiye ukulalela ingoma zeBhabhiloni, uchiye imigido yeBhabhiloni, ulandele iBhayibheli, ulandele uThixo, uphume esonweni, ulalele uJesu ngokukholwa. Sihlobo sami esithandekayo, ingilosi yesibili ithathela indaba kweyakuqala ithi wena njengobana usuyamukele uJesu, njengobana usuzinikele kuJesu, sekumele uphume esonweni, ungahlali phela esonweni. Ivangeli lapho likuthole khona kumele likususe, kumele uphume esonweni ulandele imilayo kaJehova. Phuma esonweni. Yikho kumenyezelwa ingilosi yesibili, phuma eBhabhiloni. Ngubani kathi oyenza siphume esonweni? nguJesu. Sihlobo sami esithandekayo, ukunqoba kwakhe eCalvary yikho kusinika amandla okuphuma esonweni. Ngendlela akwenzi ubana ukholwe kuJesu uhlale esonweni. Number 1, ngeke ukholwe kuJesu uhlale esonweni. Number 2, ngeke uphume esonweni ungakholwanga kuJesu. Number 3, ngeke ube loJesu wehlulwe isono. Number 4, ngeke unqobe isono ungela Jesu. Sihlobo esithandekayo, uJesu insika yevangeli, siqala ngaye siqhubeke ngaye, sizaba laye kuze kube phakade. Ivangeli nguJesu. Sihlobo sami esithandekayo, lokho akwenzayo eCalvary zindaba ezimnandi, kumele ukholwe kuJesu. Isho njalo ingilosi yakuqala. Ingilosi yesibili ithi phuma esonweni, phuma esonweni, zehlukanise lesono. Isho njalo iBhayibheli. Kambe wena uyakholwa na kuJesu? Sihlobo sami esithandekayo, kambe wena usuphumile na esonweni? Abanengi lokho bakholwa kuJesu baphelela khonapho. Abanengi lokho bakholwa kuJesu bathi bona akulandaba ukholwa kuphela lokho ufunakalayo. Hayi, ivangeli kalipheleli khonapho. Kumele ukholwe kuJesu uphume esonweni, kumele uthathe inyathelo elokuphuma esonweni, kumele ulalele uJesu ngokukholwa. Sihlobo sami esithandekayo, ingilosi yesithathu Sambulo 14 verse 9 usiya ku12. Ingilosi yesithathu iyasicebisa zihlobo zami esithandekayo ukuba singamungeli uphawu lwesilo
iyasicebisa ubana singamukeli uPaul wesilo. Ukwamukela uPaul wesilo nxa ufunda iBhayibheli yikuvuma ukukhonza isitha sikaThixo esinguSathane, ngoba uSathane uyaphikisana lemthetho kaThixo, ikakhulu umthetho othi uJehova kakhonzwe ngosuku lwesikhombisa olwangeSabatha, umthetho wesine phakathi kwelitshumi. uSathane uyawuzonda kakhulu lowo mthetho ngoba uyasikhumbuza ubana sadalwa nguJehova. Ngabe abantu bayawugcina lowo mthetho leminye yonke imithetho kaJehova? Ngabe kakula muntu okhohliwe ukuthi savela ngaphi? Ngabe kakula muntu okhuluma nge-evolution? Ngoba ngabe siyakwazi sonke ubana sadalwa nguJehova, sasuka ezandleni zikaJehova. So uSathane uyasebenzisa ababusi bomhlaba ubana baphikisane lomlayo kaJehova. uPaul wesilo lolu khathesi kakula muntu oselalo. uPaul wesilo luzanyukelwa kuphela nxa ohulumende bomhlaba sebechaye umthetho ubana abantu baphikisane loJehova ngosuku lokukhonza, bakhonze ngesonto. Ngaleso sikhathi abantu abazavuma ukukhonza ngesonto khona kungekho eBhayibhelini bazamukela uPaul wesilo, kodwa khathesi akula muntu oselwamukele lanxa ekhonza ngesonto, ngoba uJehova ulabantu abanengi abathembekileyo abakhonza ngesonto abamele ukuzwa ubizo lwakhe baphendukele emfundisweni yeBhayibheli. Sihlobo esithandekayo, baphendukele kuJehova. Sihlobo sami esithandekayo, uThixo kalahli muntu, umuntu nguye ongazilahla. Ivangeli lithi lona isango lisavuliwe. uJehova uyamemezela ubana zihlobo sami esithandekayo kasimlandeleni, silalele iBhayibheli. Mlandele, ulalele iBhayibheli, ungalandeli imfundiso zabantu. Sihlobo sami esithandekayo, sizafika isikhathi lapho ohulumende bomhlaba abazavumelana khona umhlaba wonke bethi bona umkhonomi womhlaba uyawa, ngangcono sibe losuku olulodwa olokuphumula. Bazavumelana bathi ngangcono kusetshenzwe 6 days, kakusetshenzwe from Monday to Saturday, abantu bonke bakhonze ngosuku olulodwa olwangesonto. Bazakuvumelana lokho bese kufaka kube umthetho kahulumende. Sihlobo sami esithandekayo, abazavuma ubana bakhonze ngalolo suku olungekho eBhayibhelini ngaleso sikhathi bazamukela uPaul wesilo. Kodwa uJehova uyamemezela namhlanje uthi sihlobo sami esithandekayo, indaba yokukhonza indaba yokulandela uJehova, hathi amasiko abantu. Indaba yokukhonza indaba yokulandela uJehova, hathi abafundisi, hathi abakhulukhulu bomhlaba. Indaba yokukhonza ikulalela uNkulunkulu kulabantu. Yikho Petro bakhuluma kumsebenzi chapter 5 verse 29 bathi sifanele ukulalela uNkulunkulu kulabantu. Sihlobo sami esithandekayo, uJehova uyaxwayisa namhlanje. uJehova uyamemezela indaba ezimnandi ezokunqoba kukaJesu, ezokubana abantu baphume esonweni, ezokubana abantu balalele uJehova ngokukholwa. Akula muntu, sihlobo sami esithandekayo, ozaqilwa ukuthi amukele uPaul wesilo engakwazi. Abantu bonke bazaba lolwazi olweneleyo. Ngaleso sikhathi umhlaba uzaba ngamaqembu amabili. Iqembu lakuqala lizakhonza ngeSabatha ligcine yonke imithetho njengoba iBhayibheli likhuluma. Iqembu lesibili lizakhonza ngesonto lilandele amasiko abohulumende. Kodwa sihlobo sami esithandekayo, ngiyakuncenga namhlanje ukubana ukhethe ukulandela okufunwa nguJehova ukuze lesi sikhathi usinqobe. Abamukela uPaul ngezandla ngabantu abazabe befundile babakwazi ukuthi imithetho kaJehova ithini, ngabantu abazabe befundile bakholwa ubana kumele bakhonze ngeSabatha, kodwa bazagcina besephula usuku lweSabatha ngokusebenza ngezandla zabo besesaba ukubulawa lokuswela ukudla. Ngezindlela abantu kabasoze bebhalwe ezandleni, kabasoze badindwe ezandleni. Abamukela uPaul ngebunzi, sihlobo sami esithandekayo, ngabantu abazaphikisa iqiniso leBhayibheli ngengqondo zabo, bayale ukukhonza ngeSabatha ngengqondo zabo, bayale ukulalela umlayo kaJehova ngengqondo zabo, bakukhethe lokhu okungekho eBhayibhelini ngokukhetha kwabo. Abanjalo bamukela uPaul ebunzini. Ibunzi limele ingqondo. Akula muntu ozadindwa ebunzini, sihlobo esithandekayo, akula muntu ozadindwa esandleni. Ibunzi limele ingqondo, isandla simele imisebenzi yomuntu. Njalo uPaul wesilo kayisiyo ma-barcodes atholakala ezintweni ezithengiswayo. uPaul wesilo kasoma microchips, sihlobo sami esithandekayo, kasoma symbol asemalini. uPaul wesilo kalusoze luqile muntu. Umuntu munye ngamunye uzafunda akhethe abekwazi akukhethayo. Abantu bazakwenza their final decisions okugcina emhlabeni. Abanye bazalandela uJesu bagcine imithetho yakhe, abanye bazalandela isilo. Sihlobo sami esithandekayo,
indawo ngiyikhulekela ukuthi wena lami silandele uJesu. uPaul kaNkulunkulu nxa ufunda kuSambulo 7 ivesi 1 usiya ku4 iBhayibheli iyasitshela ukubana uPaul wathi Thixo lubekwa ebunzini. uThixo la ulophawu zihlobo esithandekayo. ibunzi limeleleni? limele ingqondo. ngafunda kuSambulo 14 ivesi 1 to 2 iBhayibheli iyasitshela ukubana uJohane wabona ababeke uPaul kaThixo besentabeni yaseZiyoni, wababona sebesezulwini. ezulwini babona babelegama leundlu legama likababa emabunzini abo. kusitshoni lokhu zihlobo zami esithandekayo? igama lomuntu eBhayibhelini nxa ubala limele isimilo somuntu. igama limele isimilo somuntu. so nxa kuthiwa abantu laba babonakala belegama likaThixo belophawu lukaThixo, ngoba uphawu lukaThixo legama likaThixo into eyodwa. uphawu yiligama likaThixo. igama kuyini? kutsho ukuthi abantu laba abazasindiswa bazaba lesimilo sikaThixo ezingqondweni zabo. ngabantu abafuze uJesu, ngabantu abafana noJesu, ngabantu abacabanga njengoJesu. Sihlobo sami esithandekayo, fuza uJesu, cabanga njengoJesu, phila njengoJesu, thanda abanye njengoJesu, thanda izitha njengoJesu, gcina umthetho kaThixo njengoJesu, yenza intando kaThixo njengoJesu. abantu laba abazangena embusweni kaThixo balesimilo sikaNkulunkulu, balebizo likaNkulunkulu. isimilo sikaNkulunkulu sivezwe ngaphi eBhayibhelini? sivezwe emithethweni elitshumi. imithetho elitshumi iveza isimilo sikaThixo. so uPaul kaThixo kuyini zihlobo esithandekayo? uPaul kaThixo imithetho yonke elitshumi, kugoqela lo mthetho wesine othi sikhonze ngeSabatha, oyiwo ozakwehlukanisa phakathi kwenkolo yeqiniso leyamanga ensukwini zokucina esiya kuzo masinyane. uPaul kaThixo zihlobo esithandekayo imilayo kaThixo. so umoya wengcwele engilosini yesithathu uyasincedisa ubana sigcine imithetho kaJehova. uyasipha amandla okulalela uJehova, uyasipha amandla okuphila impilo engcwele. nxa siphila impilo engcwele izimilo zethu siyafuza uJesu, sigcine imithetho kaJesu. nxa sesifuze uJesu sesilophawu lukaThixo, ngoba sigcina yonke imithetho. nxa sesilophawu lukaThixo kasisoke savuma ukwamukela uphawu lwesilo, kasisoke savuma ukubana silalele isitha sikaThixo. zihlobo zami esithandekayo, ingilosi yesithathu iyamemezela ithi sonke emhlabeni, ithi wena lami kasikhalele igazi likaJesu, ngoba igazi likaJesu yilo elisinika amandla okugcina imithetho kaNkulunkulu. nxa sigcina imithetho kaNkulunkulu siyaguqulwa sibe ngcwele, samukele uphawu lukaThixo. nxa sesamukele uphawu lukaThixo sagqila kuJehova, saba lengqondo efana lekaJesu, kasiyikwamukela uphawu lwesilo. zihlobo zami esithandekayo, yikho uSambulo 14 ivesi 12 iBhayibheli ithi nanku ukubekezela kwabangcwele, labo abagcina imithetho kaThixo labalokukholwa kukaJesu. abazanqoba uphawu lwesilo ngabagcina imithetho kaThixo. zihlobo zami esithandekayo, yekela siyifinqe indaba. ingilosi yakuqala ithini zihlobo zami esithandekayo? ingilosi yakuqala ithi kholwa kuJesu. ingilosi yesibili ithini zihlobo zami esithandekayo? ithi phuma esonweni. ingilosi yesithathu ithini zihlobo zami esithandekayo? ithi cela amandla uphile impilo engcwele ukuze ungamukeli uphawu lwesilo. ngezi indlela ukunqoba kukaJesu yikho okusenza sikholwe kuJesu. so ingilosi yakuqala imemezela ivangeli elokulungisiswa ngomusa ngokukholwa kuJesu, justification by grace through faith. ingilosi yesibili imemezela ivangeli elokulalela ngokukholwa, obedience by faith. ingilosi yesithathu imemezela ivangeli elokungcweliswa ngokukholwa kuJesu, sanctification by grace through faith. yilo ivangeli leli zihlobo esithandekayo, ngoba uJesu yikho akwenzayo. ngalokho akwenza eCalvary siyathethelwa izono, samukele uJesu, siyaphuma esonweni, siyangcweliswa izimilo zethu. nxa izimilo zethu sezingcwele asamukele uphawu lwesilo, uJesu uzakuza asithathe siyephumula ekhaya. zihlobo zami esithandekayo, sizakhazimuliswa ngelinye ilanga, siguqula imizimba. lokho kubonayo kugqoke ungaboli. ithemba likhona zihlobo esithandekayo, kodwa ngiyancenga, ngiyamemezela ukubana kholwa kuJesu zihlobo sami esithandekayo, mamukele njengenkosi lomsindisi. phuma esonweni zihlobo zami esithandekayo, phila impilo engcwele. ungakwenza njani lokhu? number 1, thandaza okuqotho nsuku zonke. number 2, funda iBhayibheli nsuku zonke, ulalele ilizwi likaThixo. number 3, zinikele kuThixo ngokugcweleyo zihlobo sami esithandekayo. namhlanje zinikele kuThixo ngokugcweleyo, namhlanje usuku lokusindiswa. number 4,
ngoba sonke isono empilweni yakho. Number 5, sebenzela uThixo ngokukhuthala usakaze ivangeli kwabanye. Number 6, sebenzela inkululeko kwezokukholwa. Nxa singenza lokhu sizobe sithandikayo, uJesu uyakudabula isibhakabhaka asithathe siyephumula ekhaya, ngoba ekhaya kuyahamba labo abaphumule esonweni, labo abakholwe kuJesu, labo abangcwelisiweyo bamkela uphawu lukaThixo. uNkulunkulu akubusise nxa ukholwa kuJesu uphuma esonweni uphila impilo engcwele. Kasikhuleke nini baba sezulwini, siyakubonga Nkosi, sisize njengabantu bakho, sinanzele ukubana uJesu yinsika ivangeli, simamukele ezimpilweni zethu njengenkosi lomsindisi, siphume esonweni siphile impilo engcwele ukuze ngelinye ilanga usithathe siyephumula ekhaya. Woza Nkosi Jesu, amen.